Salama iaby. Hiresaky fahasalamana eky tsika androany. Resaky fahasalamana tsika androany. Ny tiako ambara nefa de zao. Ny resaky hataoko eto dia tsy taomako anizaniza mihitsiny, ary tsy hanetanako anizaniza mihitsiny, fa raisonnement-ko zaho manokana, filôzofiko zaho manokana. Ka ho resaiko le resaky fahasalamana. Ndraiky andro zaho nandeha dokotera, nanao analyse eky, analyse générale. Lafa natao analyse générale igny, nivaly analyse générale igny bakagny, da nindesiko amy dokoterako. Lafa niavy amy dokoterako amizay aho, jereny moa analyse igny, zao normal tiky, normal. Iavy amy raiky ao zay fa tsy tadidiko mo fitenena azy amy mo scientifique fa dokotera mahay azy. Tiky asany miakatsy nataony tony rahanao ty ato nataony ka tokony tsy hihina raha gras nataony raha gras zany raha matavitavy. Eo tserika manakory soa dokotera. Tokony ajanonao loatsy ny fihinana raha matavitavy nataony fa miakatsy asany tony rahanao ty ato. Aigny ataoko, kanao dokotera, ino aby moa raha tsy azoko hany zay mba sary mba hitanisaony raha tsy azoko hany zao gn'ataoko ny dokotera igny aho. Tapoko ny vola dokotera igny bakava. Ohatry hoe hena matavy, sôsisy, raha matavitavy, hena matavy, de ohatry ny fromage nataony ohatran'izao. Gn'ataoko anazy. Kaiky eka gn'ataoko anazy. La nameno moa fanafody raha regny. Zaho dokotera, asaky agnaiko agny. La haniko avao fanafody amenao ahy reto, traitement ampanaovanao reto, la ho tateraiko trakany sandavany reto. Fa raha anjaranao nakay tsy hoaniko reto gn'ataoko le, azafady aminao radoko. Tsy hotanao tsy hihinany reto mihitsiny aho. Manakory gny tsy hinanako kotleta miendy, sôsisy, asoany kotleta miendy, miaraka amy salady zay re tompoko, asoany sôsisy mitono zay, asoany elatsy akoho lany karepo-jepako zay lafa vita grillade soro, tsy hany dokotera ty hoaniko, azafady. Laingao ro fanafody io fampitao ataoko ze raiky jojokao ro fa laha sigara ro nanjarany anakay na hanihanitsy fasanda tsy tiako manahaka ny hoe karoty sy ovy, reo moa tsy hanitsy de tsy tiako zany, tsy riko hany mihitsiny. Laha reo ro nanjarany anakay, bon fasanda fa tsy tiako moa igny ataoko. Fa raha teretia zany ro nanjarany anakay, azafady dokotera. Tsy militsy amizay velively aho. Fa ataoko traitement amenao ahy fanafody reto, fa miaraky haniko avao koa na de kotleta miaraky amy sôsisy tony. Ta Madagasikara agny fa hetsaky ny fihinana ravim-bele isan'andro amy tsy fananam-bola izao avy andafy atoy zany mba mana fahinanako any raha tsy nihanako ta Madagasikara. Isaky fety tegna vo mahita an'izao sôsisy zao laha hita ta Madagasikara. Isaky fety vo mahita an'izao kotleta sy henakisoa zao laha hita ta Madagasikara. Avy atoy zany aho raranao radoko tsy hihinany mialatsiny aminao dokotera, no. Zay zany ny raha nisy tamizay fotoa zay. Ino inareo gn'antony amizay tsy anekeko tsy hinany raha tiako reo, nateneny dokotera zaho rarany dokotera tsy hinany raha tiako reo. Laha sigara no nanjarany anakay, la haiko igny ma tsy hany avintsy igny, sady haiko hoe
tsy mahasalama sigara. Laha toako ro anjarany anakay, igny mbo voalefilefitry avao koa iny satria zaho misotro toka fa tsy azo lazaina mpisotro satria misy agnatiny, zaho zany tsy mbo nana amy vy zany hoe ate sotro toka zany fa sendra tafaraky amy nama zay mba misotro toka fa hoe vy mana vy zaho te hisotro toka mbo tsy nana vy an'izany eo. La igny zany manjarany anakay azo le fareto non zaho tsy. Ino asanareo antony tsy anekeko an'ilay zaho raraha tsy hihina ny raha rarahany dokotera hoany amin'ny arety? Azavaiko le raha. Amiko zany ny vatatsika olombelo de manahaky tôbily avao koa, tôbily io eritserety fa vy io, amotera rehetrarehetra io vy aby io, tsy nofo manaka atsika nofo malemy io. Fa tôbily io vo vita igny vo miboaky garage mbo 0 kilometra igny fa tena etany io, tena nafeony io, la matsirenao aby io feony io mandalo akaikinao. Fa io tôbily vaovao lafa miasa ela be io mereraky io, me migararaky fe misy raha simba agnatiny lafa antaony ro miasa. Zay koa zany ny fieritseretako atsika olombelo. Tsika zany vo teraky igny, vo tanora igny, tena mbo tsy misy raha retirety mahazo atsika zany mihitsy ny kiserisery ngasa tsy haiko ro mahazo. Imaginareo zaza madiniky regny amin'ny andro ririnina be, asotro be regny, tsy mekandro tsy matsiaro mihitsy, nefa ia be igny matsiaro mihitsy satria mbo matanjaky aby zany gn'anty koron-jaza igny satria mbo tanora. Ka amiko zany lafa atsika refa olombelo fa manomboky mahazoazo tao, me malemy koa zany anty korotsika io de avy aby koa aretirety isan-karazany aby regny. Zay zany ny filozofiko fandraisako ny raha. Ka na hihina zaho na tsy hihina rahararany dokotera reo zao, taoko fa mitombotombo igny fa tsy raha hisy koa ny ahasalamanakay tena 100% vatako satria taoko mitombo miareraky koa ny antikoroko. Zay raiky voalohany, hinanako foana ze raha teneny dokotera. Zaho baka amy dokotera igny agny arakaraky ny nanjarany nakay tonga de nilanao bazary zao na kotileta amy sosisy ro noviliko. Tsy adalanao zaho. Zay raiky. Faharoa, tsy hagnarako teny dokotera loatsy amy raha raraha, amy fanafody ameny tanterahako, fa gny raha raraha hoany mihitsy zany tena tsy ekeko satria fa maromaro avao le rety dokotera reko maty sy hitako maty zay. Lafa diniko zany hoe ino moa zany tokony hahafaty any dokotera rety, reo nianatra amy fahasalamana, reo nianatra toy mihina toy mahazo mavoany zao, toy mihina ty manao zao, toy sakafo miakatsy tosi-dra, haindreo aby zany ary reo mitsabo olo. Fa reo mbo maty, mbo misy maty alohatsika koa aza. Tsy hoe reo maty ro mampihehy. Zay koa zany mahavy anakay hoe tsy magneky ny raha hohany any dokotera lafa marary. Zay faharoa. Ny fahatelo de tiky, fa maro avao koa reko zay hoe misy olo miroro, bakeo lafa miroro salama soa tsy marary nandeha niroro marandray fa tsy nifao koa. De manakory zany no tsy hinanako ny raha tiako hohaniko igny. Ihina zaho maty, tsy ihina zaho maty. Ka tsy haiko ino zany tokony tsy hinanako ny raha rarahany dokotera. Non, zaho tsy miditsy amizay. Fa haniko ny fanafody, haniko ny haniko ze tiako, anjarandreo zany mialy aho ze resy amizeo drojy. Zay zany gn'anakay ny filozofiko agnatin'izay raha zay, ka averiko foana tsy hitaomako olo, tsy hanatanako olo ny hagnaraky gn'ataoko fa gn'anakay manokana zay. Zay zany gn'anakay amy resaky fahasalamana androany. Fa bon, samy mana ny fitondrany vatany moa, samy mana ny fitondrany fahasalamany, fa zaho re tompoko ny raha rarahany dokotera tsy hoaniko lafa marary raha laha tiako, non,
non, zaho tena tsy magneky mihitsy.